kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Nelaɗo men Muhammadu kodi ñentinen mo kak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن من شهر شعبان عام 1446 للهجرة الموافق السابع من شهر فبراير عام 2025 للميلاد أن نجتمع في رحاب هذا المسجد، مسجد السعدي بحي أو بمدينة سوما بحي مدينة المعروف لدى البعض بأنجل فوتا.
هذا المسجد الذي نفذه هذه المؤسسة المباركة Africa Relief and Community Development في غامبيا. وأعتقد هذا هو المسجد الأول الذي بنوه خارجكم أو أولا في سوما، وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم جميعا. ore musidɓe julɓe men salmini o oɗo ñalorma tedduɗo e ngalɗo ñallal teddungal ñande juma ko saɗi ko tooli moɗon e waɗude ɗo nokkure udditugol oɗo juma andiraɗo masjidu saadi. O masjidu saadi haray ko waɗaɗo e inde ko sadaka jariya fi feƴƴinɗo no wiye ahmad yahya saleh kañum e fatima ɗayil ahmad. yalla hino ɓeɗo yaafo, yalla yaafo min kala ɓe feƴƴinɓe. hara ɗum ɗo ko sadaka jariya waɗana e feƴɗeɗo ɗiɗo haray ko kamɓe ko jawle maɓɓe woni ko nafka fi waɗugol ndeɗo juulirde e oɗo nokku andiraɗo Soma Madina ko andira kadi angal Fuuta. haray noon ndeɗo juulirde nde no yiɗi ɗo masjid saadi inde jogii ko wiyete kon capacity ko yimɓe wawata juulde e nder mayre 150 arna wonde ɓiƴo 150 ino wawi juulde nder ɗo. sabu noon safa goto no wawi ƴeɓde 16 eɗen jogii ɗo roji 9. ɓe daari ɗon en taway on hedde 150 fawa ɗon ara 150 en tawa ene wawi julde e nder ndeɗo juulirde walla ɓuran o seeɗa. aray noon ndeɗo juulirde o darna e oɗon nokku ɓe ɓeeɗo musidɓe meɗen soodi yalla yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude ndiɗo leydi ndi annduɗen ko 1672 square meters. ndi leydi ɗo nde annduɗen ino yaaji ka juulirde nde waɗa ɗo tun wona ko heewi. o ka juulirde nde waɗa ɗo en taway kañum so en daari ngoga sengo ko 10, so en daari juuni ndin ko 12 120 square meters. ko ɗon woni ko ndeɗo juulirde woni ko waɗa. ha joni place ji no heddi séraga classe ji wono 6 e office no wawi wonde. school no foti wonde ɗo kadi place no woodi ka school waɗe e office kadi waɗe. alhamdulillah ndeɗo juulirde wona juulirde nden tun, sabu noon juulugol wata yaade e ɓaawo laaɓal. haray ɓeɗo Africa ni ɓe waɗi kadi honno wiyete bohol. e yi bohol o ɗo no jogii pompiji wano 6 ɗin ɗo waɗa e supply yimɓe no wawi joolade ɗon ɓe salligo ha moƴƴa. takkitagol kadi no woodi hurgoji no waɗa to hurgoji 4 o toilet waɗaɗo ɗo. ɗum kadi walla yimɓe ɓen fi laɓɓingol hoore maɓɓe ɓe salligo ɓe ara juulugo ka suudu Allah ɗo. aray noon no foyde ngannde musidɓe nelaɗo sallallahu alih w sallam ne yewta en man bana lillahi masjidan yabtagi fihi wajhullah bana allahu lahu baytan fil janna. kala on damɗo juulirde ta ko faandi e damɗugo ndeɗo juulirde ko fi Allah mahanaymo suudu ka nder aljanna. aray Allah mahan ɓeeɗo cuuɗi ka nder aljanna. nelaɗo sa sallam ha jomno yewtani man bana lillahi baytan aw masjidan walaw ka mafas qata bana allahu lahu baytan fil janna. ton tigi mahani Allah subhanahu wa taala juulirde hay so tawi ko ɓeɗu ka sondu wawata joorude ɗum ko enen gol hakke ma ko fanɗe so tawi ko maytanaji seeɗaji ta on tigi waɗi ɗum ɗon fi Allah mahanay on tigi suudu ka nder aljanna. yalla waɗanɓe ɗum. aray noon musidɓe o programme mo yirɗen ɗo ni eɗen jogii wernoɓe hoɓɓe ɓen ɓe hoɓɓe seeniɓe ɗo ko ɗum wiyete welcome remark. machallah the masjid Saadi, which is erected here in Soma, Medina, or otherwise known as Angal Futa, by Africa Relief and Community Development.
It is the first of its kind in Soma. They've been building, erecting masajids in the Congo areas. But this is the first masjid in Soma. And we want them, inshallah, to continue constructing other masajid in this area. And as we said, there is still room for classrooms. Yes, the masjid is very important, but we also want some classes where students will be able to learn their deen. We would like to call Ustaz Yahya Kamara, who will be welcoming those who are here present, the welcome address. Ustaz Yahya Kamara, Fadal, Mashkuran Ma'jura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi بنعمته تتم الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من لم يذكر الناس لا يذكر الله، ومن لم يذكر القليل لا يذكر حتى الكثير. وبعد، أيها الحضور الكرام، كونوا يسيني بتدبه مون بموننا بسبب إسلام تبدين إسلام. أقدم الترحيب الخالص إلى غوانو سيد الأمين با وسيف الحج يحيى جاجسي وعمدة القرية الكالو أرفان دمبا دابو وأفريكا ريليف ومؤسسة الهدى والإمام الأكبر سيكورا مع أئمة جارة والمدراء والمدرسين وجميع الحاضرين والحاضرات، ونشكركم على حسن تلبيتكم لدعوتنا. وبكل فخر واعتزاز نرحب بكم في هذا اليوم المميز الذي يشهد افتتاح هذا المسجد المبارك. إن هذه اللحظة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز قيمنا الدينية والثقافية، ونحن نقدر كل من ساهم في تحقيق هذا المشروع الرائع. شكرا لجميع من شارك في بناء هذا الصرح، سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الدعم المادي أو المعنوي. نسأل الله أن يجعل هذا المسجد منارة للعلم والعبادة، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح. نحن اليوم نحتفل بإنجاز يستحق الفخر، ونسأل الله أن يكون هذا المكان مصدرا للسلام والطمأنينة لجميع رواده. بارك الله فيكم جميعا، وجعل هذا الأمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتوني دندني قسيني به إهتراني ما تنبونغ تندون لندمين غوانو سلمي با دبيمو بسم الله. اسرفوا الحج يا جاجسي إدميمو كو سالي كو تولي كو بسم الله ماكو. وعمدة القرية الكالي سارنن أرفان دمبا دابو دنواي إدميمو كو بسم الله. أفريكا ريليف دانو دندي جولير ده إدميمو كو بسم الله. ومؤسسة الهدى إذن دل من مونو غانغال لي تيركون داغا مؤسسة الهدى. والإمام الأكبر المام موضوع المام سنترال موكس ما نتي كبرى وندي بمكو إذن دنيغال المامي بجارة. والمدراء إذن دنيغال مديرو إهد مستابة كو بسم الله مكبه.
wal mudarrisin dendanigal jannoɓe haray ko bisimilla maɓɓe wa naskurukum ala husn tarbiyatikum mbeɗen jarnawo e dow moƴƴingol notagol moɗon liɗa watina wonande noddago amin wo noddugol e wedde ko notede mana ɓuuri wedde noddugol ngol haray ko saɗi moɗon ko tooti waɓe kulli fakiri wa itidal kala wasagol e kala teddugol mbeɗen tolnaw ko saɗi mon ko tooli e nde ñalormare labade moƴƴude ceeɗitanide udditande juulirde barkinade masjide saadi o waktu ɗo ko teɓɓere himmude yahande wonande teddingol darande men e diina kan e gandal ngal enen iɗen mawnina kala tawtuɗo e haƴinƴinde o masruh luutudu ɗo yo Allah ɓeydan jooma muɗum jawdi waɗa barke e jawdi waɗa barke e makko waɗanamo sadaka jariya jarnore woɗani dendanigal seeniɓe duhiɓe suddiɓe dendanigal tawtuɓe fi binayi hada sar dendanigal tawtuɓe mana e woɗingol nde nokkure foti mana ko filam o ɗiɗi holli miijo ma ɗum ko honnugol ma ɗum ko mana doole mum woni doole ma ɗiya woni ma nawiya iɗen toro Allah subhanahu wa taala o waɗa nde juulirde ko sooro wonande gandal e dewal Allah subhanahu wa taala alkitabe wa sunna wa yuwaffiqana jami'an o hawrindina en fof lil amali salih gollugol golle moƴƴe sabuna ko golle moƴƴe ko ɗum ɗon nafoyta jooma muɗum ñande dargal yawma la yanfau malum wala banun wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura nahnu yawm enen hande na tafiriɗen waɗa julde ɓe injaji sabu hunnude yastahiqu hunnande yastahiqu lfakra ko hakkilini wasorgol manɗorgol subande juulirde ka Allah rewete subhanahu wa ta'ala iɗen torimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna hada almakan nde nokkure yo laato masdaran daƴƴere lissalam wonande kisal wattumanina e deƴere li jamii ruwadihi dendanigal mana e dariɓe fi nde juulirde e dendanigal yeesoɓe nde juulirde iɗen yitto kadi kadi jarna africa relief iɗen toriɓe yoɓe darnan mana ɓeeɗo kañum kadi masru'u sani ballal ɗimmal wona classe rumuji ka tafis waɗe ka fay koye ka hunjine ka jangine diina mum islam haɗa eɗen toriɓe ɗum wona toroɗen goto kala kunnanɗo ɗum barakallahu fikum yo Allah waɗ barke moɗon jami'an fof wa jala hada al amal Allah waɗana en ɗe golle fi misani hasanatikum e mandake mum moƴƴi ñande dargal yawmal misan ñalande golle ɗen peeseteɗe wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tina konngol almami ɗo ren ɗum le ko almam mawɗo on almam ba Soma ɗo so tawiɓe ɗo tawiɓe ala ɗo haray almami wawɗo nottade ɓe wo kadi ino wawi arde ɗo waɗa konngol maɓɓe haray ko oɗo woni almam bawo almam ba faddal walla ko noddiɗo almam bawo bisimillahi faddal wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi molɓe konton mo moron ndin itola ani konton ani koɗa ɗinkiramen to ɓe Soma alfal fana konton no men yalon ko wallon jiyatiyati ani nasiño kendol men yalon ko ndi walla ɓe siriñi sa ɗo kono ɓeɗen ɗiɗɗino ɗo ko farande alhamdulillah rabbil alamin e nimmo ala ɗen ko balati ten to mi yalon ko masi adamma nin a yatarta ko kanta kunɗala mum ɗino ñaton ko alfatiñi sa ɗo kono jam woto ñimmon tolle konɗale ko baati amoñe sewo baati ñin kan konna alfanu newala men yalon ko wallaliye o tinan jam kana ma ɓe ñumɓe puñarima to ɓewo ɓe puñarima mo ñineti wono mo ñinte ko ɗino ɓego sago juma salo jama yelo ɓumo ɓe barakama mo ñineti
bungo bun na be keri ni barakata be ni woye no be keri bi alhamdulillah rabbil alamin nga ala te do kan subhanahu wa ta'ala anin nada sewo tugum fana nganda ustad jami'an ko ustad ba ayin karani umar quraish ala kullu hal me sandi jamasi wala be no morinten ma sha Allah biri ngai kon tan tabake ala kullu hal e se kubra abulo mo to mandi ko tol fana bi wala be jama to men du fana kata sababu ti nyin na jam alhamdulillah ngawol fana tentu bake ala kullu hal be duwa la fana ñuñu bu wosi siya banko kan ni ñuñu bu wosi ada banko kan ni mu banko la kayro di ni mu banko la nemo même fana ngene ni sababu do pour ñu bu ngoy lo kila sallallahu alaihi wasallam ako nimme ye bu jamolo ala e banko kan abe bu ngolo le aljano ko woto ñimmu ku balati ala kullu hal alama ñu ñobo si ala banko ka alama ñu ñobo si ala banko ka kabiri lu men na kibaro fredamma nsewo tabake sewo be dalla seni wala katul la fatale ni be ko nyaato même ku kellodi ni mo nyodo ko nata wo mu dila sewo le duwa jabole mo o kamma ya tin sewo tabake mbe ala tantula fo ñu ñobo mo wosi siya banko ka moolu men fanan akaboy bulo kono akabo fanko men do ala so fanko kaf ngalo ko ala do kaflal katu na fulo kadum fende ma kunna minete no wadda beti nin ala e momoro ni harje fenna isalo ibadul la damen kodo fitno wadda baki a fitno wadda baki bari men ke da jang tuma do fitna do kunna say ko de bawat le mo fewati ya so do nyami yani yaso de nyame an yadum dum na ko kunna nyim bes nyininga bari nyim woni woni nyininga do ko la nyininga nya nyimmal kata dum dam dum kunna wala mo alla bumodi adum ala sunna de sallallahu subhanahu wa ta'ala kila sallallahu alaihi wasallam fa sunna sunna de nyine odo nimme ye fen sodo ku folo nyanta min kala ni ayata re ni sembo sodo nyinke ina musadaka bi jariya mi ala ko janni al kamal mutema asada bi kamale hadith baluni adum ni fa na fa ni batar le nyati alama ala ya sone Soma be toya kamala kanda kunna be toya kamala mbe duwala fa ñu ñom bu sisiya banko kam asisiya sata ko na sisiya jamano kam bari mbe hanibi mbe fam ya mala mbe muslimo ya mala dukare ni ala mo farje fenna ñu ñom do ko keje wallahi ñu ma borol mbe ko tijara nan la tabot ni mo woti ali nga kete alama la ya sonya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين taylonti to ɓen ka suɓe islam kansuli ɓe ɗo aɗa ɓe wawi senare waɗa yewtere maɓɓe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما بلابي كنت توني كنت ولا لابو نيار باتو ميالوكو ولا مسجدات ميالوكو ولا دايلوكو بي يوم تلبيون من تويا جا ولا مغنبيا شبه شابي كسر الإسلام الأعلى مجلس الإسلام على شؤون الإسلام في غامبيا قد يامو ولا تويا جانيم ألا بي يتندو كنجا يوم بموبي كن غامل بجان المامول تو كافلو كفلو بالامي على كون بيا لو سان أفريقيا كاكون دار كون دون ديرولا أني على الفا كتبون بالبي بجان يسيبول بجان يكونتم ni almam ay kawul be jange kontom ye kontom majlis to wala majlis al-islam al-ala rahme gambia wala mu ila sha'ar min wala wa'tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ko ndinga ala la julba kilum dino nyum da kina wala kana janja wa kamala misilul min be gambia ani dina ko min be gambia ade ko kafala koto ala yiso to wala to yala al-walid al-sheikh Isa kholi dabu hafidahullah wa ra'a ngamol be konto toni kontomala
kamol be bismillah ni dinkira bo nyaari woto ko dadda baake bayde muslimi alla fata muslimi alla fa bale mo kamisrolo ala subhanahu wa ta'ala ala subhanahu wa ta'ala ako masjidul men bebe dunya ko ne mata tata ala ko wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allah ahada misrolo mo be mo ala tata hanni tele ala ko do sai yebla sai yalla ko do la diri yeb allo gra bandi la bata je malta ko ala subhanahu wa ta'ala ko muslimi alla fa bale adu dinkirade kedi ala banko kambe ko mata bisiroti ahabbul biqa'il ard wa masajiduha dulame ko mala ala banko kan dinkirade bet wala mala bisiroti oto kamala ninlo ko mata baki ni susaji ko jam adu dinkirade kedi fana men kam mol ka funyo ma be misiro ko si bay mamo galo da ko mo ke men diamu wala mo ke men fen diamu ci ya kili lata ko nyako men ka o ke na ma Allah bisiroti oto muslim mo la fa bala min misiro lota oto majlis islamia gambi to lala nga falal fal be ko al bismillah jam be wala fal barako ko yimi sura ko al no francia mais al mama ko na même bodo jam mo so mal mamo nyinti ala do mani mba ko na ba ngala ko mo moy se wote ba yo na alfa ba me ala ko wala ni region la kiamanti amanna no jam ma be no ay dur ko no kina kama be jam kan suno to yala wala cheikh omar fal fofana hafidahullah wa ra'a atana bi isa da boy ni ela ni ba ko kan jam kasida na secretary fana bi jam yalla ko bandi so la secretary modi LRR wala mal hasan seydi kan afana bi jam ko do ba ani mol men bi yalla bandi so to yalla ko do ba gambia diwol de gambia so service kan so to yalla mba fula ye ko otal de bismillah ni masjid ko do jam so isa fode da to yalla ka mo be bismillah jam ani muslimo salon ko ila kilimba be ni masjid le ko jam fuaro kalo janna ne do fa kama dale sai kuranto kalo tendo dale sai oto mol kan no sude ni masjid le fo da ko ni mo men ka sanja baga na manje no mo dal ba akuranda wala tamatal wala nga dino be biat na manna oto kamala muslimo lu ba frale ko nyimbo mbeltam bade ala ka santa belu ka darat mo be ka darat oto kamala mbeltam janti me ya wala ko do lawo men na man fe gajewo mo be ka na tanit bada be no ala ila subhanahu oto be yakki man alo da mande wala ki man do ko ma wala ka sarije mo kan na saro fana wala la ka raja bala spika bala ko mala di mo jama shi kan mai ni wala la hayya ala salat bete lete be yamu hayya ala salat abete lete be yamu oto na jam kidman ni na jam be tempun ndoro na baadi al be tempun na ba ko be tempun na mo al be tempun na hada ma be ta ala ma ale be keni gambia ayo ba ko dunya ko ko men nanano moy ngaf nyo mala me ala ga tara arab saudi arab fo wala fa akay gambia nyo wonna mala je nimbo arab saudi gambia le du da dawde kala je si arab saudi lori o mu gambe ko tale bal fakhro mu gambia gambe ne tawo skala ba kaje ko blade dunya ko même mo ni wala mo na ta saudiya me gambia si biso wasiya o kan na kayra may tan ala ma ni kayo to ko gambia o to ala ma lay gam ko ni tanga ay nyato ko fara tanga fara so men bulda ala ma lay tanga ala ye sutura ila tan ko banko di wala tan ko banko di wala de kal do banko na ko wallahi ni tan ko da banko be tan ala ma lay tan ko ala ma ni banko fara tan ko o to be ni so no la be ko to na me duwala men fara na ko ya ala ma lay amutay اللهم اجعله صدقة مقبولة عندك اللهم تقبل منهم انك ولي ذلك القادر عليه واجعله في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم عليك السلام اقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه على ما عليك وقت على ما عليه بولو ني لولا لي مسركم مو مودي دا سوكي على ما عليه مسرو ريال جلوكم oto muslimol fana le makata ala ko damma kana nyillo fana kala lo ko la comme damba di mali kam wala min ko na kan wanya ka ko molle bloble ko do bonde ni misro sa wallahi mom moy fenke je ala samborat ala na sama jaali joro fana warat ala mom moy budo ko jam ala sum sura bi ajra ma ya Allah bi je ala wa innahu lidhalika alqadir alayhi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu mbali fo menen ko do akira fana ci woni pour kana ko ma be jabi on behalf of His Excellency President Anambaro atelem banko nyato kodi bi alhamdulillah ne ya de bebe sila ga be bonde tegro banko be suma ya to wo suma dum me ya na to wala His Excellency Anambaro ga mo ko ay enabling environment create because min kayo te men banko kan bi de miral asija bi sabara kana ni mo to alhamdulillah rabbil alamin afana ba tendro ka o kola Molbe ni miro soto Al-Huda Foundation ibota Banjul ibota West Coast a project ko ni ya project ko me ya implement Africa Relief and Community Development
oto bewolu tentula be jayla e ñim miro men soto ka kombona dulal be bula kana fo Jarra Soma ka ñillo islam o de momo yaake mawle because dunia ye fema fen soto imene de fen kala jabe ne man dunia de fen kala jabe men man fo bari ye fema fen ke ikake famale woto ye bisiro lo wallahi yaake famale yela latira deda yela dunia deda ko bese ke bari ni ne labanda islam dino mo toñala ni nimme ya toñale nimme ma toñale woto be tentula be jayla ba fole ko aliya boni dami ko do ana miro alama ala ya do alama kayro gele banko kam alama bekila sabu ni ma alama na laban kunya ni ma solo alama na dino ko ala ya dino be mo tani ala baraka ba thank you very much. On the floor and the capacity not less than 150 prayers at a time. The boho toilets, mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward them. So we're going to give them a word because they implemented this project. And before that, my predecessor said here that they are still appealing to Africa Relief and any other who want to do good for the sake of Allah for a number of classrooms, because there is still space here. Number of classrooms where children will be able to learn their deen, where they will be able to memorize the Holy Quran. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make that possible. So we want to invite Africa Relief and Community Development, and the floor is theirs. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to join the people of Jarra Soma in the inauguration of this Masjid Saadi. On behalf of our Director Muhammad Maali and the entire team of Africa Relief and the Community Development, we extend our heartfelt thanks and gratitude to the people of Jarra Soma. In collaboration with Africa Relief and Community Development, in making sure that we have the smooth and the success implementation of this project in the Jarra Soma village. We've started this project here 6 months ago. It was a masjid, a mosque with 120 square meters to be constructed in the modern way, with all the facilities as you can witness with us today. We also extend our heartfelt thanks and gratitude to the Alcalde of Jarra Soma. You can recall the first day we came here for the laying foundation of this project, he was in present. And today, he is not here, but he has sent a representative to join us in this inauguration. I also want to extend our thanks and gratitude to the governor of LRR, Mr. Bah, who is present in this gathering. Also, he is the representative of the Gambia government through His Excellency Mr. Adama Barrow. Thank the Imams of Jarra Soma, the Imam Ratib of Jarra Soma, or his representative who is among this gathering today. And the work of Africa Relief, or the intervention areas of Africa Relief, are in the area of education, such as building classrooms for vulnerable communities across the country. And almost in every region in the Gambia,
you visited, you will find at least one project for Africa Relief across the country. And also sponsoring orphans, the people who really miss their parents at a very tender age. We deem it necessary to stand with these people in making sure that they also enjoy in life what the people with parents can enjoy. And also in the area of health, Africa Relief as an NGO, our mandate is not only to build masjids and the boreholes. We also facilitate health equipment for the Ministry of Health in order to contribute to the development in the health sector. And also sponsoring students in the school. So today we are here to celebrate one of our donors, Mr. Ahmed Yahya, and also Mrs. Fatima Qayyid Ahmed, for building this masjid for the people or for the community of Tuba Angale in the Jarra Soma village. So we thank the entire people who came here to join us in the inauguration of this masjid. Thank you all. Aray nodday oɗo Alpha Abdoulaye Diallo waɗa waɗanayi noddinaɗo ɗimmorndu on tuma Imam Jawa waɗanayi khutba on. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها المسلمون، لقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل المساجد وبنائها ورعايتها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جعل الله تبارك وتعالى المساجد أحب الأماكن إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. أيها المؤمنون، لقد حث ديننا الحنيف على بناء المساجد وإمارتها، وجعل ذلك سبيلا إلى الجنة والفوز برضا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ونحن اليوم في صدد افتتاح مسجد السعدي في جارة سوما مدينة أنغلفوتا، وهذا المسجد صدقة جارية الروح المرحوم أحمد يحيى صالح والمرحومة فاطمة فايد أحمد بتنفيذ Africa Relief and Community Development Gambia Office. وجزى الله المتبرئين بالبقعة خير الجزاء. واليوم يعني يعتبر الجمعة الثانية من شهر شعبان، اليوم الثامن من شهر شعبان لعام 1446 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 7 من شهر فبراير لعام 2025. En yetti Allahu tabaraka wa ta'ala, hiden seedo ala reteɗo gonga si wona kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Hiden seedo kadi wonde majjiyaɗo makko Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o yettini nelal ngal o laaɓani moftede reedu. Musidɓe julɓe, miɗo wasiyo hoore an wasiyo on kulol Allahu tabaraka wa ta'ala
ko ɗum allahu subhanahu wa taala wasi adiɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen yoɓe hulu allahu tabaraka wa taala. jaalani llahu wa iyakum min almuttaqin. seydna ali ibn abi talib ɓe firani en ko wiyete kulol allah o wi alkhawfu min aljalil walamalu biltanzil walistidadu li yawmi rrahil walqanaatu bilqalil. ɓe wi kulol allahu tabaraka wa taala ko hulugol allah tedduɗo on e gollitira deftere makko nden woni alqur'anul karim, yamiroje ko woni ton waɗa, haɗoreji ko won ton acca. heɓilanoɗa kadi anda ko ɓooyuɗa ka dow leydi ɗo wo, ñande goo a haɓɓete ruttoɗa wattaqu yawman turja'una fihi ila llah. andita ka a hootowo lahara, heɓilanoɗa nden ñalande ɗon. naya ɓum ɗum o wi seeɗa ko allah jonnuma kon yondinoronɗa sabu allahu tabaraka wa taala. woɓɓe wi kulol allahu tabaraka wa taala ko ɗum woni ka allahu subhanahu wa taala faalama yi'ude ton wata o hattoma ton, ka o haɗuma ton wata o tawe ton. sa waɗi ɗum haɗa e huli allahu tabaraka wa taala. yo allah okkore en ko wiyete kon ngol ɗo kulol allahu tabaraka wa taala. musidɓe julɓe, hannde no nanirɗen noon ɗen ari uddutugol nde ɗo juulirde masjidu saadi Jarra Soma. haray mahuɓe juulirde nden ko Africa Relief, kamɓe jonna mbuɗɗin, kono ko sadaka jariya yimɓe faatiɓe wono Ahmad Yahya e Fatima Fayid. yo allah subhanahu wa taala yurme ɓe, waɗa aljanna werde maɓɓe. ɓeɗo kadi dariɓe ha ɗum ɗo dari, yo allah subhanahu wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. e ɓe ƴettuɓe mbuuɗi mum hawtidiri soodi nde ɗo tumbere jonni allahu tabaraka wa taala, yo allah subhanahu wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. musidɓe julɓe tedduɓe, no nanirɗen ɗo ni ka yewtereji, ayeje alqur'anul karim buy ari hino lerɗina jama on e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, andina en ɓure mahugol ɗe ɗo juulirɗe, e ɓure ɗe ɗo juulirɗe, e toppitagol ɗe ɗo juulirɗe. allah subhanahu wa taala andini en kadi ko ɗum waɗi hiɗen wawi wiide Africa Relief e ɓe dari ɓe mottidiri juuɗe ha ɓe soodi nde ɗo tumbere, hiɓe jogii ɗi sifaji ɗo. si wona ɗum ɓe waɗata ko ɓe waɗi kon. samnade allah wi en ande wurnitoɓe juulirɗe allahu tabaraka wa taala, taway ara nun ɗum on tigi no gonɗini allahu tabaraka wa taala. ɗimmum ɗum on tigi no gonɗini ko ɓooyi ɗo o ñalande sakkitinde no woodi. ko ɗum waɗi si ɓe waɗani ɗum ɗo ɓe mari fi yeeso na fiiɗoɗe. te kadi ko ñinnoɓe julde, neɗɗo mo juulata o darnata juulirde. ɓe ittay kadi azakal no jeeya e mum waɗugol mbuuɗi maɓɓe ɗin sooda nde ɗo tumbere, te ɓe hulata kadi si wona allahu tabaraka wa taala. ɓeeɗo yo allah waɗuɓe e fewuɓe ɓen, amin. haray nokkeeli ɗin fof ko ɓura yiɗede ka dow allahu tabaraka wa taala ko dow leydi ɗo ko juulirɗe makko ɗen. nokkeeli ɗi allahu subhanahu wa taala ɓuri añude ɗin kaka marseji, riba on, sonkoji ɗin, tappale, peesugol tawa timminta e janfodiro kaka marché woni. ko ɗum waɗi ka dow leydi ɗo si landama cuuɗi allahu tabaraka wa taala ɗin ko juulirɗe ɗen, wona ka kuɓeje, wona ka hôtel ji, wona ka state house, wona ka pale. ahabbul biladi ila llahi masajiduha wa abgadul biladi ila llahi aswaquha. haray kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala mahanɗo allahu tabaraka wa taala juulirde, tawa ko faandi e mahugol nden juulirde ɗon ko baraji ɗin ka allahu tabaraka wa taala, nayi juulirde kaari en, kunda kunda, ba kunda, jallo kunda, yani darame kunda, baro kunda, yabtaghi bidhalika wajha allah bana allahu lahu mislahu fil janna. allah mahanay mo sifa ndun suudu ɗon ka aljanna. haray kadi kala waɗuɗo ko fanɗiwo ko ɗuuɗiwo e fi juulirde, allah wona sifa ko waɗɗa kon o yoɓatama ko ɓuri ɗum ɗon. ko waɗi hadis goɗɗo goo ari, woɓɓe ne jooɗi ka nangue en yawna e seeɗa. nelaɗo sallah sallam ɓe ma kala mahuɗo juulirde, hay ko fotata ka sondu jooɗoto ni joora, embere woofonde nden kandu jooɗoto ɗon, allah na sifa ɗum noon de, allah ko dokko
ko jogi kon kadi lannata kanko o mahanoyde suudu ka aljanna ko ɗum waɗi juulirde sino darnede kala ko wawɗa wadde waɗu hay siko embere birkire siko embere saku simen hay addanaynoɓe ɗo golloɓe ɓe mbottari ɓe tawama e darnugol nde ɗo juulirde wonɓe ka Africa Relief Gambia office kamɓe kadi ɓe tawama hen e kawtal ngal ɗo fof onon fof on tawama e arɓe uddutugol ngol yo Allah subhanahu wa ta'ala yuɓen ko ɓuuri moƴƴude e joddi musidɓe julɓe juulirde ko ɗon woni adresse julɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe iwi Makka yiɓe senade Madina ko ɓe adi hewtude yani ka hayyi bani Amr ibn Auf fi Quba bada bi bina'i masjidin fi Quba البعض لا يعرفون هذا التاريخ يظنون أن المسجد النبوي قبل مسجد قباء مسجد قباء في المدينة هو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد وذكر أن من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كأنه إن شاء الله سيجد أجر يعني عمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام e nder ko ɓe yahata kon ɓay ɓe hewti ka hayyu bani Amr ibn Auf ɓe mahuno juulirde wiyetende masjidu Quba ɗo yo ɓe hewtoyde Madina kadi ɓay ɓe hewti Madina ɓe wi min wernayi on ga nelaɗo wi accite ngeloba banko mba yamiramba kamba jicci wo haray ko ɗon wonta werde anden ko juulirde nden taw mi adorta ɗo yo galle ɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko juulirde ɓe adi darade fimum ka julɓe ɓen wawata mottodira juula idan ko ɗum waɗi si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay ɓe waɗayno ziyara o masjidu Quba ɗo ɓe wi kala laɓɓintiniɗo ka galle mum o ari masjidu Quba o juuli ɗon waktu baraji mum wa'ay ɓokkani o waɗɗo umra ko ɗum waɗi yahoɓe Makka ɓen yahoɓe umra ɓen ɓe yahay masjidu Quba ɓuri moƴƴude noon tawa on tigi no wonde e laaɓal kono si salligi makko boni toon walla ka laawol mo wawi heyɗintinde kono baraji timmuɗi ɗin ko ya salligo yoɓoɗa e salligi on yaada e mum yo Allah arsuke en kadi yahugol toon inchallahu taala وكذلك يعني تتابع هذا الأمر مع الخلفاء الراشدين فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاة أن يبنوا مسجدا جامعا في مقر الإمارة ويأمر القبائل والقرى ببناء مساجد جماعة في أماكنهم خلفاء الراشدون كم بكرك بيهيو ولكم في رسول الله أسوة حسنة كنا رسول الله عليه وسلم ونوك بنينتنينو كيهاو بأتدو جولير دواوي دارني دون كدوا سيدنا عمر o winduno e gouverneur makko ɓen fof ka woni wo darne ɗon juulirde ka yimɓe ɓe mottodira ɓe juula ɓe rewa Allahu tabaraka wa taala musidɓe julɓe tedduɓe haray haysi a ala coggu juulirde anni yo wondema si Allah okkorima a darnayi juulirde Allah yoɓete ko wannon nela sa sallam ɓe maaki faman hamma bi hasanatin falam yamalha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila mo himmiri faalama waɗude ko moƴƴi Allah newnanali mo waɗugol ko moƴƴi Allah windanaymo baraji timmuɗi moƴƴere timmude haray anniyoɗen waɗugol ko moƴƴi haray kadi musidɓe julɓe ndeɗo juulirde e oɗo nokku ɓeɗo ɓe soodi kono na hoore maɓɓe sooda ɓe jonni Allahu tabaraka wa taala darnuɓe ɓen jeeya sooduɓe ɓen jeeya ɓe okki Allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo kadi woni ƴoyre ko ɗum ɗo woni bonnata ɗum ɗo ronnetake juuluɗo ɗo wo jangiɗo wo janti inde Allah ɗo wo ɓeɗo fof ɓe heɓay ɗiɗo baraji yo Allah subhanahu wa taala maslan okkuɓe ɗum noon ko wannon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki neɗɗo si o yeehi ha o faatike golle ko gollayno fof haray darike si wona tati sadaqa jariya oɗo masjid o wonay sadaqa jariya هذه البقعة تكون صدقة جارية للجميع لمن تبرع ولمن نفذ بإذن الله تعالى أو علم ينتفع به فلأجل هذا نطلب من أفريكا ريليف أن يأتوا بالفصول لأننا نبني المساجد كثيرا لكن المدارس قبل المساجد الأئمة يخرجون من المدارس هم الذين يتولون الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإذا نطلب إلى الآن من المتبرئين بإذن الله تعالى أن يأتوا لنا بفصول هنا حتى نستطيع يعني عمارة المسجد كما ينبغي لأننا عندنا مشكلة كثيرة من الأئمة يعني يؤمون بعضهم لا يجيدون القراءة وبعضهم لا يفقهون في الدين شيئا إذا نطلب إن شاء الله فصولا
gandal si accama kadi ɗum ɗon kadi wawa e nafude walla on tigi acce jurriya mo anndanɗa hoore makko no du'anomo ɓaawo makko haray nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki piiji jeɗɗi neɗɗo on si o faatike baraji ɗin doga e tawoyamo ka kabru makko si a jogii gandal sharia a jangini hay si a feƴƴini ndaare cheikh oumar bunjeng rahimahullahu taala ha joni ka annahu hay cheikh bachir camara cheikh sadia fati ɓeeɗo ha joni no wayi wasi ɓe wuuri ha joni e nder leydi ndin ko wannon ɓe acci batte ɓe acci lekkolji ɓe acci jamiuji hino janginede machallahu taala walla caangol si caangol non ala bohol no ni alhamdulillah albirul ortowasi yana wajra naran ɗo kadi asangol yimɓe ɓen bohol woyndu poɗana ɓe pompi ka yimɓe ɓen heɓa ndiyan laaɓuɗan yara salligo looto defa wallahi nelaɗo ma ko ɓuri moƴƴude e sadaka fof ko sadaka ndiyan ɗum ɗo kadi africa relief no wadde ɗon aw garasa nahlan walla on tigi o tuti ko wiyete tandarma tamaro enen noon si tamaro alaga leɗɗe ñaameteɗe ɗen ɗe wawi lontade tamaro lemunne no ɗon mango no ɗon o yi mawɓe men ɓen hoɗo ka yawɗa o on taway ɓe aawi leɗɗe ɓen ɓawnoɓe ɗum soroɓe men mamta soroɓe men ɓe feƴƴinino kono ɗuwiɗo ɗon o baraji ɗin tawoyayɓe ka kaburu teɓuɗo ɗon lemunnere e mangore ñaami o tawoyayɓe ka kaburu maɓɓe aw bana masjidan walla on tigi mahi juulirde ɗum ɗo kadi baraji ɗin tawoyemo ka kaburu aw warrasa musafan walla o ronina kaamilu en andi mawɓe men ɓen ko ittaynoɓe nagge sooda kaamilu aw taraka waladan yastahfiru lahu bada mawti walla o acca pay kun ɓaawo makko kun hino du'anomo hino toranomo ɗum ɗo tawoyeymo ɓaawo nde o feƴƴini musidɓe julɓe tedduɓe wurnutugol juulirɗe ɗen ko ɗiɗi soodugol leydi darna ɗum ko imaratun hissiya amma al imara al ma'nawiya fatakunu bisalati wadhikri waddua wa iqamati durusi l ilm wa halaqati tahfizi l quran walmuhadarat wannadawat en wurnitera e juulirɗe nden juulugol jantagol inde allah waɗugol du'a waɗugol ga darsuji e waɗugol ga halaqaji ka fayɓe hunjinte alquran e waɗugol islamic conference e séminaire ji haray lil masjidi adab juulirde no mari neediji musidɓe julɓe ara nun ɗum istibabu lubsu siyabil hasana wastimali siwak inda dhihabi ilal masjid neɗɗo sino ara e juulirde naya arirno anduka ka allahu tabaraka wa taala wonɗa arde anduka ka suudu allahu tabaraka wa taala woni arde hande si président baro waɗinoma invite state house janngo a wiyama ka yahowo state house walla hay so yani kaka gouverneur on ɗo wonɗa e yahude hay sa ala junci laaɓuɗi aɗa ɓoyay wattoɗa walla ok maslan yani luɓoɗa walla ño'a walla ñawloɗa kesi sina ɗum wuppa pasa ha moƴƴa fiyon nun ɗa yawde ka président on ɗa yawde ka ministre on yan ɗa yawde ok maslan ka gouverneur on ɗo noon ko taguɓe ɓen ɗon fof wonɗa e arde ka mum no landa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid yo on tigi masalan watto coñci laaɓuɗi si tawi woni mo arde ka juulirde ɗiɗaɓum ɗum almashu ila salati bi khushu'in wa sakina si on tigi no arde ka juulirde yaara doy yaara masalan yani deƴere hara on tigi o hawjaali neediji ɗin kadi siɗa natude ka juulirde janngu du'a uji du'a ɗi jangede ɗin bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li zunubi allahumma ftahli abwaba rahmatik sifa noon kadi allahumma ftahli abwaba fadlik si on tigi no yaltude nattina koyngal ma ñamal ngal sakkitora nanal ngal ko wana noon kadi min al adab annahyu anil bay'i wa shira'i wa inshadi dalla fil masjid haray no haɗa yeeyugol ka nder juulirde e soodugol ka nder juulirde e yeynitirgol ko majji ka nder juulirde andi si wiyama comité juulirde ɗe ñawoje ɗo hiɓe duwaɗe andude musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi nela sallallahu alaihi wa sallam ɓe wi son nani gorko himo yeynita ko majjirimo ka juulirde wiye wata allah jonnutumo ok masalan yani ko majjanimo kon fa innal masajida lam tubna li hada wona ɗum juulirɗe ɗen woni ko mahira si a naati e juulirde ɗo ya jooɗade ɗa duwa ruƴƴude darɗe ɗiɗi tahiyatul masjid si tawi a woni e juulirde ha woni noddinama te a yaltuka juulirde ton a juulani ɗiɗo fof no jeeya e neediji ɗin
جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر يعني تذكر وإذا اعتبر وإذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مسيب جلبة خطبة من دمون بإذن الله تعالى كوكو يويتي فضل شهر شعبان بورال اندو دو ليورو سبور سوماي بورال غنا بو سانتي يالا جولي سي يونس بي صلى الله عليه وسلم tey lu ñu ñëw fi mooy ubbite juma bi masjidu saadi si Jarra Soma ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne ñoo contribute dajale seen xaalis ba ñu jënd bërëb bi ñu jox ko yàlla subhanahu wa ta'ala. ñu ngi sant tamit Africa Relief Gambia office bi nga xamante ne ñoom ñoo taxawee tabax lii ñu ngi ñaan ñoom ñëpp yàlla subhanahu wa ta'ala defal leen jàmm mu tabaxal leen ay kër okyaani si àjjana ngir ne comme nuñ ko déggee fii képp ku nga xamante ne tabaxal nga yàlla néeg jàkka te yàlla moo tax nga tabax ko yàlla dina la tabaxal kër bu mel noonu ok si àjjana même su tuutee ta yàlla moom borom ngëneel la. kon jàkka yi yàlla moo ko moom kenn moomu ko ñii jënd nii dañ ko jox yàlla subhanahu wa taala comme nu ngeen ko déggee nii nañ ko defee te yàlla tax yàlla na leen yàlla fay. su loolu rombee nañ dundal jàkka yi mooy ñëw julli si suñu waxee hayya ala salaa amatuloo benn ngant da nga war a ñëw uyu si ñu feesal jàkka yi di julli di si jaamu yàlla subhanahu wa taala. jàkka yi tamit imaam yi di def xutba dañu war a indi peace jàmm ngir ne Gambia aduna bi yëpp dañ bugg a jàmm bi nag bokk na ci ñu koy indi mooy imaam yi nañ fi wax jàmm ñu ñaan jàmm ñu wax jàmm ñu dox jàmm ñu jàngale jàmm. loolu la ñooy lii lu ñooy tëjee suñu xutba bi mooy ngëneel weeru Shaabaan weer bu ñu nekk nii weer bu am ngëneel la ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def si doon koor naafila. Usaama bin Zayd dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow gisuma la ngay bëril di koor naafila lu ëpp lu ma la gis ngay koor naafila ci weeru baraxlu mooy Shaabaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne zalika shahrun yaghfalu nnaasu anhu bayna rajab wa ramadan wa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa amali wa ana saa'im. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne weer bi mu ngi nekk diggante rajab ak maslam weeru koor mooy weeru Shaabaan baraxlu. weer bu tedd la weer bu màgg la weer la bu nga xamante ne nit ñi dañ ko dee sàggane dañ dee busy ci weer bi torop waaye nag weer la bu nga xamante ne yearly report mooy lu ñu jëfoon ci at bi yépp ci la ñooy ekkati suñu fayil yi ñu teg ko ci kanam yàlla subhanahu wa taala ci weer bi. moo tax dama bugga man suñuy ekkati suma jëf di ko teg ci suma kanam borom fekk maa ngi moo tax Yonent bi sallam dafa doon bëri lu mu doon ci weeru baraxlu. suñu yaay Aïcha tamit mu ne Yonent bi sallam dafa doon koor naafila ci weeru Shaabaan mu toppalante fan yi ba ñu foog ne du ko dog mu ñëw tamit mu dog ba ñu foog ne ok du commencé waat waaye musuma gis Yonent bi sallam di bëri lu mooy ci biir weer lu ëpp lu mooy lu ëpp lu mooy ci weeru baraxlu. kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def si doon waaye nag musuma ko gis tamit muy weer ba mu mat sik lu dul weeru koor. kon bokk na ci ngëneel weer bi allahu tabaraka wa taala yattaliu ala ibadi fi laylati nisfi min Shaabaan fa yaghfiru li xalqihi illa li mushrikin aw mushahin. bokk na ci ngëneel weer bi yàlla subhanahu wa taala weer bi su amee fukk ak juróom ci guddi boobu yàlla dafay xool jaamam yi yépp mu jéggal leen seen bàkkaar ci weer bi on the 15 ba mu des ñaari nit ñii di bokkaale yàlla subhanahu wa taala ak ñi nga xamante ne dañ tongoo seen diggante
moo tax képp ku nga xamante ne da nga tongoo sa morom na ngeen defar seen diggante balaa on the 15 of Shaaban di ñëw te du dagan jullit mu tongoo moromam jullit lu ëpp ñetti fan loolu tamit nañ ko xam te képp lu tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bëri lu mooy or ci weeru Shaaban mooy ne dafay train boppam gis ngeen daw ku dee def sport da ngay comme sooy dugg ci compétition ñu ne ëllëg wala gannaaw ëllëg da ngay gis ne da ngay def sport nga yëngal sa yaram balaa bés bi di ñëw soo xaaree ba bés bi ñëw nga dugg ci fiil bi ngay commencé di daw dinañ la raw kon ñu ngee ñaan nit ñi amal même su nekkee ñaari fan ñetti fan alxamis yaani altine on the 13 on the 14 yaani on the 15 amal dara lu nga or ci weer bi incha allah weeru koor su ñëwee da ngay dugg foofu fekk doo sonn noonu waaye am na ñu nga xamante ne géej nañ or since last Ramadan léegi da ngay gis ne ñooñu Ramadan ba Ramadan lañ dee or kon da ngay gis ne suñ duggee ci koor gi dañ dee sonn loolu kon nañ góorgóorlu képp nga xamante ne am na bor nga taraay nga fay ko balaa weer koor bi di ñëw su demee nag ba weer bi des benn fan ñaari fan dañu tere nit muy or naafila foofu lu dul ne da nga amoon bor mun nga ko fay su nekkee ne tamit tombee na alxamis da nga doon or alxamis mun nga or su tombee altine da nga ko doon or mun nga ko or loolu ok dara nekku ci kon ci mujjantel xutba bi ñu ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu fekkee maslan weeru koor loolu salafu saali dañ ko doon ñaan yàlla juróom benn weer allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan dañ ko doon ñaan suñu ñëwee tam ñu góorgóorlu ci weeru koor suñu ooree ba pare tamit ñuy ñaan yàlla tamit juróom benn weer yàlla nangul leen luñ doon oor ngir ne xam nañ innama yataqabbalu llahu min almuttaqin kon fu ñuy tëjee suñ xutba bi mooy nañu respect borom xam-xam yi teddinen joomiraaɓe gande ɓe en heɓi fayɓe yennoɓe karamokoɓe yawo mawɓe ɗum jeyaka e diina nela sa sallam ɓe maaki jeyaka e amen mo teddinta mawɗo mo teddinta karamokojo diina jannowo diina teddinen ɓeeɗo tebbeeli karamokoɓe ɓen ko poson ɓe wi si a lunnike a nawnay si a ñaami a maaya e makko ko Allah teddini neɗɗo jannowo alqur'ana e sunna famina ɓeeɗo diina ko ɓeeɗo lonti nelaɓe ɓen ka dow leydi ɗo ko ɓe woni e janginde yimɓe ɓen anda ɓe na yenneteɓe ɓeeɗo ko teddinteɓe musidɓe julɓe yo Allah subhanahu wa taala ɓeydan en jaam ok ɓuttu e nder leydi Gambia ndin fof waɗana président on jangge gouvernement makko on kañum e Gambia fof musidɓe men ɓen Palestine Gaza yo Allah subhanahu wa taala walluɓe en yi ko woni feƴƴude kono no aanini en kono yo Allah wallito Palestine haray ɗen jarna kadi maslan Gambia government e darunde maɓɓe ko waɗi noon si jang alano ɗo no gouverneur wiri noon e darata ko ɗo wiyen ɗe nguddutude juma tawde kadi yiɓe newni yo ɗeɗo jawle naatu waɗen ɗiɗo project ji e nder leydi ndin ɓe watta contrôle ɓe ala en e ɓittinde hiɗen jarna ok Gambia government e maslan ardango yani His Excellency President Adama Barrow kon ñu ngi sant di gërëm maslan government bi ci seen taxawaay tamit ci diina bi ngir ne mënoon nañ wax ne ya Africa Relief suñ ñëwee duñ fi liggéey suñ leen joxul kayit duñ mën a liggéey ci réew mi comme que nag ñu ngi dimbalante ak Supreme Islamic Council di ok dimbalante ak réew mi ñu ngi sant government bi ci loolu idan yani rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana ulata umurina allahumma ij'al dawlata Gambia aminatan mutma'inna sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم على أعدائهم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل دولة غامبيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. hoore ma nden furɗi hoore ma nden furɗi leter on hewti nde mayde ko damal mo be natay e maggal nde mayde ko damal mo be natay e maggal pay kumma mawɗo ba Soma lanɗo nde accata hay ñungil kala ko wondi e wonki hay ñungil kala ko wondi e wonki hebilanande mayde ɗuɗɗinande julde janga alquran sela gopi e puyndak wata tewto aduna jokka ko welatama acca ko farlima rewgol jomima
andita ko fewruɗa yoɓoɗa ko nafatama ko golle moƴƴe nafata ton dambe jawdi ala ton ñande mayɗa rondeɗa ase ngayka surreɗa dawdi maɗi sendite ɓe nguli maɗi jombite ɓe yiltitoɓe accama antun ko gabruma heddoda e moƴƴima ma ɗum e bonɗima malayka landoma jaboɗa dandeɗa ronka letteɗa gilɗiɗi ñamama ñande dargal darneɗa yeeso allahu jomima ɓe landoma o hasbama fi julde nden e diije ɗen alijanna o wona werdema ma ɗum yiite ngen yo allah assalamu aleykum rahmatullahi on jarama on fof mi weltori kadi ko wonno e wadde ko mi weltori ndiyan nan hade ndiyan ala ga yimɓe mapore ndiyan moƴƴa noon mi yi golle moɗen juuɗe ɗen kadi weltorama moƴƴa ndiyan kadi weltorama hara men tori on kadi ballal fayi wallo men kadi fii ko fayi ɓen jangga pay ko heewi kone ɗo ɓala ko ɓe jangga ɗum ɗo so waɗi men ɗo kadi dara fii ko payi koye jangga hara alhamdulillah on ɓurti men kadi wallude min weltori ɗo ndiyan ɗam moƴƴa noon sa mi weltori kadi juulirde nde to naftitaɓe ɗo ndiyan ɗan no ɗuuɗi ɗo yaha e temeɗɗe yimɓe ko nafitoto ɗo ndiyan ɗan daraji ɗin kadi seeɓi kadi ɗo kadi yaha kadi temeɗɗe yimɓe kadi ko nafitoto ɗuma daraji ɗin kadi ɗo on golli moƴƴa leɓon ko ɓuuri moƴƴude ndiyan ɗan ɗo walli ɗo yimɓe heewɓe tawi ɗo no mapora fi ndiyan moƴƴa noon o area ɗo ar ndiyan ala ɗo few ɗo walli ɓe fota noon juulirde ɗuma fof paari ala o area ɗo Allah يبارك بري مؤيده. وأيها المشايخ الذين مولوا هذا المسجد في هذه البقعة المباركة وفي هذا المدينة مدينة جارة سوما في عاصمة جارة سوما. وهؤلاء النساء الذين ترونهم هنا واقفات هنا يستفيدن كثيرا من هذا الماء من هذا البئر، وكذلك هن فرحانين جدا، هن فرحانين وأصحاب المدينة كلهم فرحانين بهذا الماء وهذا البئر، وكذلك هذا المسجد الحمد لله المسجد الجامع اليوم افتتاح هذا المسجد، وكذلك هم فرحون لهذه البقعة الواسعة ويحتاجون أيضا إلى فصول دراسية دراسة نظامية لأولادهم، وحتى هم أنفسهم كبار نساء ورجال كلهم يحتاجون إلى الدراسة إن شاء الله، وهم فرحانين في غاية الفرح. وكما قلنا هنا أن كثير من الناس سيستفيدون من هذا الماء، وكانوا يحتاجون إلى الماء، واليوم الحمد لله انظروا إلى هذا الماء كيف يصب، وهؤلاء كلهم يستفيدون وسيرجعون إلى بيوتهم فرحانين لهذا الماء. كما قالوا يحتاجون إلى بناء فصول دراسية في هذه البقعة الواسعة الكبيرة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يكون ثواب هذا جنة الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله لكم الخير والزيادة لهذا الحي أو لهذا المدينة لهذه المدينة إن شاء الله، وجزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. salmini on juri kam landi kam jammoɗo ara ɗon weltana e ɗon du'ana weltori juulirde nden weltorama ndiyan ɗam weltorama aray kadi fo e mum meɗen tori kadi heɓude kadi ka sukaɓe jangga ɓe heɓa kadi no ɓe jangira saabu no goɗɗo ko tumo janggi so wawa julde eyyi fo weltanama du'anama ɗon ñaaga du'a ɗon du'ane ñaagi du'a ɗon du'ana ɗon weltana ɗon weltora fo mi weltike machallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We've just completed the Jummah prayer in the Masjid Saadi. We have a governor here who is representing the Gambia government
in this particular inauguration. So we want to give him the floor to have a 1-minute interview with him to at least shed light on this particular project in this area. Governor, you're welcome. Thank you very much. It's a pleasure to have me. My name is Sidi Laminba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. We are very happy to receive you here and to thank you, the Africa Relief and Community Development. We welcome you to LRR and we thank you for the initiative for bringing us a mosque here. These are initiatives that are most welcome, and we want to thank you for all the thought, the energy, the benevolence and the financial support. What you're doing, you are in the cause of Islam, Alhamdulillah, and you can see the response from the people. This shows you that the Gambia is a blessed land, it's a Muslim country, and we are very happy to have you here. We want to thank you, but we also want you to help us spread the message out. Islam is the religion that we believe in, and we believe is the religion of the world. So we are trying to maintain peace, law and order in this country. We are representing His Excellency the President, and we have seen how much he has valued the religion of Islam in this country. He has given everybody peace. He has created the enabling environment so that we can maintain peace, because we believe whatever you do in this country, without peace, there's nothing that can prevail. And Islam is built on the foundations of peace. So Alhamdulillah, that the Africa Relief and Community Development is trying to support that cause. So therefore, you are highly welcome in the Gambia, and you are highly welcome by extension in LRR. We want to thank your leadership and through your management that you have peace in LRR, you come in peace. We wish you all the best, and thank you very much. We wish you all the best. Thank you. Thank you, Governor. This marked the inauguration, the complete inauguration of Masjid As-Saadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is, of course, as you alluded to, other speakers. Our people are also thankful that you have built a mosque. But the further request they are making is to have a school here, a madrasa, a dara, where the children that will be the leaders of tomorrow will be educated and will understand the values of the Quran and the teachings of the Deen. So inshallah, if Africa Relief can also extend a further hand to build a school or other places of worship, we will definitely appreciate that. But once again, we thank you, and we thank your kindness and your benevolence. Thank you very much. Thank you. Hore mande furdi, letter on heuti, de maide kodamal mobena tay e maggal, paykum ma maudo, ba Soma lando, ne accata hay nyungil kala ko wondi e wonki hebilanande mayde ɗuɗɗinande julde janga alquran sela gopi e puynag wata tewto aduna